Thutha wa kurikishira riake gicigo-ini kia Mount Kenya, riu Munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto na mbuto yake ya Kenya Kwanza mahugukiire kaunti cia rugongo rwa bururi ari thikũ 34 mbere ya githurano kinene. Ati Isiolo mnasemaje? Icera-ini riri ni Ruto ahithuriirie kuri na kigina gia kuhitana na COVID-19 kiurite na njira kiriga riwe kenda thirikari ihithurie kuria kigina giki kiurire. Bilioni 10 pesa ya serikali imepotea, ile ingefaa inunue COVID, inunue madawa ya wagonjwa wa COVID. Mimi nawauliza, si hawa watu wa kuzimia wamekuwa wakituhubiria mambo ya ufisadi? Si wamekuwa wakituhubiria mambo ya ufisadi? Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, don't breach to us water while you take wine. Nataka niambie hawa watu ya serikali ya Uhuru Kenyatta na hii serikali ya handshake, pesa ya Wakenya lazima mutarudisha. Pesa ya corona lazima mutarudisha. Ohonianireire gikitokio kigina kiria kiurite kuma ngeithi gatagati ka mutongoria wa bururi na Raila Odinga akiuria muingi utaririo kuria mbeca ici iratwarwo. IMF na World Bank wanatuambia bilioni 65 imepotea katika serikali ya handshake. Bilioni 10 ya COVID billionaires imepotea wakati wa handshake. Wewe bwana kitendawili na watu yako ya kuzimia, kabla hamtuhubiria mambo ya ufisadi, mtuambie wale washirika wenu wakubwa ndio wameiba hiyo pesa ya COVID. Ciĩgiĩ gĩthurano gĩũkĩte, Ruto arauga kũhĩtũkĩra ũteithio wa mũingĩ wa bũrũri matirĩ na nganja nĩ makomba thirikari yũkĩte na muoroto mũnene ndũgakorwo kũhang'ĩra nda ciao ĩndĩ makamba kũmũrĩka mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. Mimi nauliza nyinyi, tumekuwa tukipanga hii uchumi kutokea juu, mabwenyenye wale wanajulikana, kampuni kubwa, ati wakishafaidika itateremka polepole ikuje huku kwenu chini. Mmengojea miaka 50 haijafika chini. Akirunga ciĩgiĩ riboti ya BBI, Ruto nĩaugire yarongoreirio kũnyihiria mũingĩ wa kaunti ya Isiolo kĩgĩna kĩrĩa mamũkagĩra gĩokoria, akĩhĩta thirikari yake ndĩgakorwo ĩrĩ ya kũhinyĩrĩria andũ amwe. Nataka tuendelee na trickle down yenye mnangojea ile inatoka juu, amujui itafika lini, ama mnasema tubadilishe tuanze na chini safari hii? Tuendelee na juu ama tubadilishe tuanze na chini? Mwena-inĩ wao atongoria a rũgongo rwa bururi ni moririe magacĩrithĩrio ũgitĩri na ciĩko cia andũ kũra na njĩra ĩrĩ kĩriga ituithanio. Wale watu wa handshake ambaye ni mzee wa kuzimia na rais anayeondoka Uhuru Kenyatta walikuwa na mpango kupitia BBI, na hiyo BBI ilikuwa inapunguza pesa ya Isiolo na pesa ya kaunti ambayo inatoka sehemu kame. Muthenya wa rũciũ Ruto na mbuto yake makambĩka kambĩini ciao kaunti-ini ya Marsabit. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.